Hello, good evening, viewers. Welcome back to Talk Show once again. We have reached part 136, and in this evening tonight we are going to discuss several issues regarding about negligence of sixth schedule. Yes, and apart from this, we are going to discuss several issues regarding about the continuous overflowing of illegal migrants in KARBI. Before that, let's introduce among ourselves. I myself, my name is Sarkiri Ronghar, General Secretary APHLC, and besides me is Sir Jai Kathar, President APHLC. Next to Sir Jai, President Sir, he is Mr. Kursing Timu, Organizing Secretary APHLC. Kado ifanta me akiro pipar piglo pani pini earning sama polo da talk show nalitum nangelang dunapon. Ilitum kacing dak pini earning sama por ilitum dak kacitan pon ipenang na isu do. Laso isu important isu lah halo isi bangke ilitum apon atu dam hilona. Prangsi ilitum kacini na kenang salala ilitum dak talk show long tami tum citan pon halo batai ilitum citan pon la negligence of sixth schedule. Atheke sixth schedule kuan important lo. Lapan ke sixth schedule pun haku pia porsi pini earning ilitum putot pantang tunai puitum hanang kok. Laan ilitum talk show long ilitum cetan no batai apa ilitum masar bentame batai la bangso pun clarification the people no sixth schedule kuan important ma pun. Setame within non ilitum heglong lo social media long penceng lo akap langsung si political leaders akap political leaders atau national party penceng lo akap political leaders atau langsung si kaninji itu arjun no apen heglong. Just sixth schedule ke lagi non ke kama velu. Sixth schedule ke aja kong BP. Opposite ini tum ke article 244A. Mata autonomous state tum ke cehang lo. Sixth schedule ke kama velu pusipu. Seta sixth schedule ko ana kam doma vemal tum thegong lodi ke dam tangar ni tum sakuri ki hang puno. Government pen langsung si jobs notification people tame sixth schedule kapang tangte join ini tum dak kaprek thoy so tu mata kaprek atau KARBI kalidat mending long so kalidat atum si ladak orang war sai kami long ralo lapen ke kaprek tu langsung si abuse kan pondo je Nagaland ke bang ke sixth schedule ha ke ceng benda ni toh lapen ke langsung na kasi kaprek example kan pondo kasi nali tum la bangso putak thanulos tame thanulo tema setame nali tum la bangso putak ko pilo pini nali tum kipu ponji je sixth schedule ke tum nang nelo toh laga outdated lo toh itu handbrake sinang po toh pula bangso putak nang clarification PCP pon tuma Prangsi nili dak itu mamai pu President Sar Hansi nili dak so answer ki bikoni phan nani Hansi chuning nili lo. Kaning je ong ta kaning je ong ke lak thu lo. Anpar ke KARBI atum phan kapi luji pusi la kaning je atum jasemet no long congress atum ning je pusi pu. Si schedule ke biong autonomous state si nangpo. Teta alang litum si gewara tum lo le autonomous state. 1969 ningkan Congress tum si gewara. Hill state si warpit. Autonomous hill state si warpit. 19 Farukre sirkebra throkebra sirkeba ningkan. APHLC tum wan lu. Hala suhut. APHLC tum si gewan. Amar la Congress tum lo ke war ke. Amenda ni tum pubom lo ke Congress leader tum lapen halo so Congress atum apoton tum si non Congress long dobom kente halatum ke binong ke election rem idet na po panchora na la sixth schedule ke APHLC tinge thang bak be election ke hai phansi ke claim pu apot thang bak be pu takali election alang litum mesen lo claim ke amat election alang litum hai tu thor lo te netung ke chulong lidet pu alang litung la ke chua ka melo ke kacini la pu ya la Congress ratu masih yang ratu puesa poklana pu ke la tuman akan kamen se Congress ke poklana lo la thuke la ke thek lor lo Congress lo BJP ta lo athila BJP tum da Congress ai si kende ahol si ke mon ke tu nakarang lo basta akun apen la non Congress ke do tum auta BJP nang se plang dun tang tum ta non ka chiru itu tum do ole hada Nasi English में पुलो मटे they are two faces of the same coin. Kalang ejat में lo lage. Puihin nala pulo tala पैसा coin है. मुझे लसी नेली तुंगे पुबम लो six schedule ke lage constitution lage. Constitution lage article kali
la hello important akam ke separate state hanglo te la ke article pen article 2 article 3 pen si itu separate state nang PG la pen hala dak ke inglong aso tom pan ke rai nang ji update ko hadak to ti hala ke general kan tu eso manta lagi la si hala so a general state ba autonomous state lelong thulok seta 6 schedule na ave dun det lo te la ke general chiplang det po anke a chief ta chief putong pupone CM putong pupone chief minister putong pupone pualing seta halata bongalita chief minister nang chiplang dun det un po Assamese ta nang iplang de Bihari ta nang iplang de dat un po jatta chief minister na chiplang lapo no na la Tripura ke do bom so na la Tripura ke Bangladesh amuni si chief minister hadake dangala mena narstawi kalan la si la solam mangela ke KARBI atum bhan ka pamang hu abidi ka ve ong se ka pamang hu ji election chu hai citra aku chu thulong yi mene wa pan cha aku alang litum yong si state nang yi pu ki pu putang te 1969 a phi non ningan plikep ra phoso selu kachari la congress tu wan unda melole non anta wan une de kende mantu lo wan akame ke mat a congress minister la pen MLA tum lo ka resign parliament pen chi odun no ma la autonomous state ke long ya phan athema Telangana sorta lapen aprang hill state ke hang huta minister MLA MP tumta COE resign at titian se halatum ke long ke te non KARBI ang long ke do congress a leader tum minister MP MLA ke kasi plang dun tanda batay si bagay tum resign tamile political crisis man oi lake losing lo kente ka resign jong phan ka li lake 1969 da bang political crisis ke wan masi Meghalaya ta loting lo lake athema netum ke Assam ben do de port Assam assembly long ke nitum nang dudun dik po si ka resign nang pogen yo anke loting ante along din a constituency ta chikloyon throk a par so selote hadak MLA ba MP sita dovek nangi jong se avidet lote la ke constitution ki phuk lo ani constitution phuk dak lote India phuk dak la he a ortho ke dam ma India phuk dak la ange India pi phuk daki ke la ke jok ta matha thilo ka pi phuk ya phan ke pi phuk long le ponte hal dag resign je det nangi pen ki ko resign to that seta ako ka prek ako election do thu nangi election do thu lote ako hill state ke ha kam tirwat amat long le ta ako resign to pulote lage India government masih lage nang pinang ko itu nang pinang ko anke yo la sineli tungen non ta pulo alang litung non power ke do tu non ta apor dolan resign lote la autonomous state pe na jogyong si resign lote nitum APHLC tu ke dan lung de rap dunji la tum pa election tu thelo ni tu lage hala tum han se pa pe hai thu oi lage pini talk show lage part 136 on record no so part 136 on se nije da lo aprang la ninge lo BJP no jong sin nang le tum assembly no MLA tum jong si resign hai bulo dang te tum APHLC kan ke pini nang resign no la pen ke election thute akwa la congress tum ta non jong si thu du ji ponte resign ji pura hala tum ta court along deed of agreement along chetok that non resign je det ante nitum resign je det ante nitum 10 crores 100 crores nitum fine PG pura chetok that non he nitum hai PSLC kan ma nitum tok ji lagi nitum resign acha non la pen autonomous 6 schedule bangke la ke constitution la pen si in law so tom han ke rai ichot la hello itum autonomous state tanangji la pen 6 schedule tanangji usinili tumbangke pul solam nang la ni danang jok dom det posa open congress to malam no che thanam tnang ko po congress to mangke 6 schedule ke chodor de ate ke chodor man de mane solo amena jitu 6 schedule kelong tang aja kong anta chewak thupom ke lasi ko son chodor hila ate
judicial aja kong nangwar cor KARBI tum han pini la solam ang pacina ko athe kongres tum non ceparoka rong arlo ceparoka election aporte rong asar long damji humri damji sita pini ar nikelang tum ke rong asar atum phana ja kong ke jor cengke kongres atum mana purke molong si tok dak lo latumelo KARBI tum hotur bubange kongres henu bubange ni tum jong dak we PSL se hin ben mangi ako pinren neklo kongres ke KARBI hotur athe hotur kali puson de pini raswaja kong ke bar redeji pini tum han ke British 1874 tal tum ke British atum ta je nangmena kachari rondo nangmena bisar kendara rondo rong gucuki ma rondo hala soja kong si kongres tum ke pini ke nang me pubangsi alam itu mangi Assam government pen cetok delo 2009 October 29 Assam gadget long le ente lasso ka chekroy tum ke komal ante hata sut ke chekroy ke kongres tum jong si ta kachari tum jong si chekroy kri pute lasso apawar tum han gadget telo paklaina acha 2009 kan judicial aja kong kapa kong Indian National Congress nong buladi hal sohut Komar sen la council kachari lo la komar sen minister ar pudeng bok na la rar han thegi ma ala bangen li jongdam nan to po hala so hot ke KARBI tum non pini ning chiti nahi ho furkemo ke furnane kale purbek nang ji akhe no pulote keme banda tum furnang ji keno banda furnang asira tini kemo pulage history ke la masla furama kimo medet bar thu phit la ta jokse la purek nang sa furbon men kimo nahi la fur kimo pulole lasi la sobang jong nang ko po je hala so 2009 ke KARBI ang long autonomous council CM ke ha Joyram England non ke tum kar Howrah Ghat LFM alang li ke mele ke manun banglo la so dung bang ke HD minister ke ha Khorsing tilo hala ta rong la pen non ke to ma CM ang ke hala so ke PWD em la pen education IM ang ke ha rotoning ti nangli rot la tumalong itum pini pilo ke matha ke KARBI khephan pini chojor det ke ilutum KARBI ra KARBI ari soy jang tum pini lang tuman diai ma pini tokso he mesalang tuman ta pachini lo je hala soja kong nangne pulote pini KARBI tum ke chia so rona le tum ke chari tuna KARBI tum rong chukim richo habe pin poja kong ke nangne lo pu babang ke hala so ni besile kongres tum ke Tek dak mana KARBI nang nelo itu ke chia so bele itu ke pini pajit pona general mandu enak lasul he lasul polisi lah di kala kala lo lasi la sola man ke pini richo tum da pini la sola man mat kanang ji pini lang tum ki bisara ja kong ke lo teng pulote aveda roteng lo pavede lo tum ke pini accept lo kagos pini ili tum la sola lo pen mateng pulote romasar richo habe pin po tum da pini ke bisar kendar unelo pulote komalo ko jor ke lasi romasar riso basa tum tame lapen dicho habe pin po tum tame pini kongres party phan mangge pini pan ke romanta me che thanan ko itu maja ko me komalo ke jor pulote kongres ai tum si KARBI tum ajutan ke jor cheng purke molo ke tokang lo bangke rat tum ta pini yami pen ke hok nang po lapen hok vek nang po tapi la sobang ke tum kroine kongres phan ke dia tau ne la sobang tum non mat khanang jadi alama ngalo mati the same political party the same leader are doing the same mistakes ne 1969 anengkan ke labang so Indian National Congress atum si KARBI long de KARBI long lam se ne KARBI long be NCL mate di mahasabha phan ke autonomous state nang ne 1969 anengkan ke reject the same political party di la tumsi non 2009 tako judicial system bangke nangne mane 6 idol ke nangne reject lo rake ana phiam ta hesa di ni chini kang tung lo la ana phiam ta penang ana educated youth satu Indian National Congress aphan di publicity claim bom la roy bom la la bang so pathang nam answer chipi nai ela sola panoni lia dak puila hara pini Congress ailong ayut dan cenglok apenala jitu ke Charlie lo ke Charlie hata ke duduna tum Kongres lo ke klema bang foto pini la so chini lo pen kitun pulote lage KARBI pu chiputami kaljelo athel la ta krojon delo kente KARBI aron nang nelo KARBI ajutang nang nelo KARBI tum bisar kinda nang nelo pulo
pini kongres ai tum pilo karbi pu cipunang ni pini rotoning kia ke hai dalam ita cipunang ni pini joyrameng lang kai dalam ita cipunang ni tuliram roha ke hai dalam ita cipunang ni ke nali rong asar pangtang nai rico phanang ni ridam long le rico phanang le pilo ke hang ni ya odolang te people dara sonikan tum la sopon matha thedat ke lang itu matha nai lang tu rico pulote alang ita pini rong hang ga ci toy kona pa lo ga ci dok kente rong hang ga ci tok English gaji tok, inti gaji tok, kona peno kelong ente. Karbi pumen se gaji long lo bosar. Karbi purote, iri tum karbi pute kopiar gaji puam lo. Iri tum hanang ke hoke, latum ke amena jutan do. Purote piro bisar kinda. Kapre ka khipen da latum ke prek jek pusi British government itu hanang ke hok lo bosar ke. Amena sovereign do itu pudawe purote. Karbi tum ke kali masar. Sovereign do itu ke. Setelah sovereign mangke ningkan Harus sila thongkera potensi la soja kong mangke nangwar picor le. Komal nangwar pike kongres ai. La bangkel tum jong nang kogi. Jong weng nang ya pen jong nang kok pula tum hanke. Pasti la so bangke non owe kimi tum. Loja dia song pen cenglok, jutang pen cenglok, lamet mai cenglok. Nang tum muntita pin la tum kopilo ke klem. La so bang nang tum muntivek nei non. Jong si muntivek te pulote. Nili tame karbi cipunang ne, nang li tame karbi cipunang ne. Jong si tum kacini dun, kang tum te, akemi pu bom lang porte, nang li tame karbi cipunang ne lo lagi. Nili tame cipunang ne lo. Alam mangke lagi. Laso si nang kok lom ke. Isia question adi, malalo, do president sar khone karjon tu malalo. 1969 ane kan, autonomous state, hill state, khasi garo jentia karbi di masa kana pilo. Khasi garo jentia tum deng undar lo. Kopia posi dar Indian National Congress alida tu. La war pilo illegal mala heno mala la som thoughts in on 2009 in kanta judicial system mate 60 pa phukda pilo la Indian constitution illegal mala dengda hala tu me rata tu man ke than ke a hogalam than det nang pa than posa a hogalam than det nang hala so ki pu ke hill state long dun lok lote ingraji ningje nang kok ji english ningje nang kok ingraji ningje nang kok english ningje nang kok ji roman script tok det nang ji la pen ke orjun long le dat ji se arkli long le dat ji christian nang pe man lap ji la pen itum christian nang pe man lap ji itum phat la pen itum ke asamis apot ahom alam si asamis alam si tok nang ji pujo hala so ke la si ilitum roman script ke long ta 1977 an si ke long ke 69 ke itum long le det ke congress tum do tik ke 77 an ingkan jonata party atum council long je right tip lo hala ke dam tang coursing be alang li cem nang man lo la so si ilitum roman script ke fight ke ha 1958 59 pen si ilitum roman script nang ji pu si pu bom lo 1958 59 pen day roman script nang ji pu ke long ke hang ke seta long le det bom lo la congress atum ke do tik ke nang pipe det lo asamis nang pet tok waret lo ne lima ta asamis lok si por hia bang lo athema la so ke congress a room si ke do ke la pen la congress tu ki pu ke tetan alam bang lo itum ke ohomia puyo itum ke asamis la si asamis along si do nang ji puyo hala so ke la si autonomous state itum ke inglong asu sita itum ke inglong asu tum pen che ton dun de puyo la thoy asu asamis bongali tum se itum ke ka che ton puyo ko nak to me che ton le ne sita ke non le arju sita ka che ton pu dalang li tum thanda pe klang da tek ji nang thand de ke ji pen pulla thoromalam nang le pudam no he asolamang na kori le pa keng nam po 1969 hempre ke wan ke hala sot kaning je wan ke komara ke hai nong pi bang ning je lo sotro sing te ron kai ta ning je lo je la ke ho ben ni po dhromala mang nang chorang ko christian nong se hempre ke hang la ke tu che khroju nang ne po sita hala so hempre ke hang long ke bang thek nai ko ma pi lo bang thek de karbi hala ke dhrom nang le anu tira jinengi non owe kimia tum tame lo chawli tum tame hai itum jong si sakuri apply jonji pulote hada ke kupilo nang lain ke ST Hills kali masa kala
lasi lain bo hada ke thorom nang lang lang le people of the tum la sobang mat thadam dedat ke lasi la sobang clarification se lain alam ke no conscious ka vi polo la sobang ni thana yang tinta kamatha la hello polo la za ke hada ke thorom alam mangbe state ke hang ka thorom mangbe na sakuri ke hang ka thorom alam to pini popo ST ke lana kota kali masar nate selam non pudam po hada ke Kristen lawan kota Hindu lara kota pada tokma tokma sir musulman tok ta long li la solam ke la sobang nasi non owe kimi tuman la sobang mathai non kilemat tuman tamina sobang mathadam nei khala so 69 na mangke tum non mangke tum mangke warnang po ate 69 na son ke chok che bangel tum mangke war bek nangji non nasi 2009 ta ako puthot kores tum pe alang le tum General Secretary Ningjel ho je 2000 warchor abe non puthot 2009 ta 6 schedule banke elkum hananga pilo mate la soja kong lo no pe dili pulo hai 6 schedule chodorde la to mondang ni jokpon chok bo KARBI anglong tum Congress ai tum pinana leader tum Ningjel 6 schedule ke chodorde lasi 6 schedule banke koma phasi ki pilo chodorde pu lasola bang nilong clear vision pite pola itu mantam be 6 schedule ke il tum englong aso tum hansi pini ke nang thik pi komane bihari komane bangali komane muslim nepali assamese tum hale pini dake 6 schedule ki pigali dake garo khasi chom alapilo miju lapen rengma naga dimasa tum hasi kuki lapen siam tum hasi pini lake 6 schedule nang pi athe dak englong so that si cari nang jipu india lope tum ka prek nang ni tum ke cari nang po athe nang tum ke khesu laso khesu pu phalo puna india de pe langdam lo pulote KARBI tum ta KARBI anglong chot ke dun ho aki ong nai lo chipuda lak pira chitim la tong do pudang tum pudang pumna pini congress ai tum 6 sidur chodorde 6 sidur chodorde pute 6 sidur awang tum pipe mede thatto 6 sidur ting pencari thatto non tribal tum sakuri pipede tha non tribal tum longle pipede tha pajor panam longle tha ngapen sakuri lapilo beha biparahin ta papa claim longle tha election ta pathulong le tha wood pajok long tha KARBI atu inglong tum chodor de barak sen thek lain kali sir chelang non anke la chelang chodor de ma non gela kalisi alang itu mangke ke ciaso pensi bang to si pini 6 sidur chodor de tumke kona pelo ki puda la sola mangala tu clear di thana apen rong phadar so bang palu damri yang itu nang tu moda chen nang kok pulaki rat nom nang dia ide nang tu manta laki la sola mangke furkimu longal tu miri la bangke 69 na furkimu ke nang tu bandri la bang la ke rat tu dal si munthi nei la bangke ako chodor de puge kilu pule pu det seta choklo atema bisaralam in aning chir olom e wan an pilo aman bang pan pitu de aman nige chodor de pulo te lage chodor de bang haji pide lo le lage kalang lo police na pitu de ma bang pan pitu de la ta chodor de lo lage lor no sem lo ke kalang li tum chodor de pulo seta la 6 schedule bensi MLA ta ke thurdun long MP ta ke thurdun long MSC ta ke thurdun long 6 schedule bensi council long ka chithi chuanda la 6 schedule avete council ta vede jike anta ka chithi hada ante ko pilo ke dorde thai people chithi wore ante aro nangli tum MLA MP ta thurong yi puma 6 schedule le avete ta son te la reserve ta ka lide jike kali sir hablo ke bang tu si thur jike ta ke kalang na kira kan pama hunang ni masih silam de kongres ai tum halang dran ki pukang tum mangdolan kongres ai tum leader tum ala tum lok chale ho ala tum teacher tum pilok than je aho kalam than nahi putong ke than ma cobai lam nam than ai si ke than alang than hala sobaran tum cibi tha kapen kongres ai tum leader tum apia botum pilih cobai lam si rong than nahi putong ke than ma kartang pulang than thede malang tum han hala so pia po pai tum non kongres long thembong abang pu abang pi tuman apia botu pilo lam cobai le than putong ha ke pari malang tum han pini log pachar long ga pinang tum pini graduate nang man lo je MA BA lang to master nang man lo komane lo nang chari lo
doktor ang cari lo sahala doktor ke cari lo ke pilo sandang than malang tumhan pini coba ilam than lo ahok lam than ni putongan Lasia ini lah sobat cepat coba ilam lo ke amu dalam lah di wela so tok so ben ke la halo congress han ke kroidun penang ana courting jer tondo adhe kong texer tondo heglong lo de latum penangan defend on congress han history chini pame tha ale nale tuma jat political party ta join on thane non ke na penangan non leader in the binding kan inje do de look at the new leaders no na kim don lang abanu mage abanu ku seta me langdam no plone de la pusi mistake an claim bom gente 1969 ke ante hala leader bandu na mistake na claim lo new leader seta hala high command ke unki committee high command ke ideology ke mane patriotism formu ke totally accept congress long ba constitution do ke new phan ka constitution ka prek pupe de ji la tu congress a constitution tu hala ben si claim ji ke aki mia pot la tum hanya aki mia constitution pupe de ji hala da la si lo congress sola ti nong ning kina kok po congress ai tu 19 and 52 belo lang cari 1952 belo kalang kalang then 1952 per alang tum nang cari kon lo 60 ba 60 something lah ningkan troke belang tum nang cari lo je ningkan troke KARBI than kupilo ke wan pi nang to purkemo than khat to 76 an lo purkemo lo pilo ke to ke 76 an lo nang le school kim lo toar kim lo pola ke la ke purkemo kali lake majota lake lote kim nai development ikmal lage paklem to ke nili tumle wangta la klem nang po sa KARBI phana purkemo kupilo na tum ke wan rat khan nang tum congress ai tum kupilo na tum ke wan la so bang la tum chema tha la la chobai lam than prapri mane alama ngala la odima de alam ke non tuara bi iselam non la dak dilis jok po amre nga son ke anisi lang roy pen si nang ke par char chom man tuara bi la dolong abi la tong kongres ai tum ke cari lo mante ningkan krepo non bang har sut kalilan har so purkimo ke litum 2000 fi congress lo ningkan krepo nan cari depen kongres ai tum kopilo ke claim gente tuara bela nonta dolong abi na char chong nang set pini ke therakre manang litum pini kongres ai lida kum ke therakre mal hai nang le krijang je mal hai pini hala Tarapung masor, har kunde char chong nang se election na por ke nitum hanang pahai not pu, bhut hang nang tum chithera krema, chijin so sema KARBI kali manang lita, pini nang tum lam cheparo ka hai, kera kre nang tum congress ai lo ke doli dar tum, lam nang tum pilo ke punai, alama ngala di, lai lo pini ma thanang kok tum, alam ngala pini me talk so kan ile tum mane ke chethan ponang ko alam ngala di, nale tum la congress tong gedono ko gimi tum ponon kan leader saman pono nale tuma main leader sam charju tha kopi pose 1969 autonomous dengde de adunan ngela tu dengde chat chodali non aphi antame kopi pose autonomous da isu mane race redalo la baso la nang tum arju dek nahi lapen 6 sidul kopi pose nang tum deng tum de la indian constitution no da itu manang di pipa me then nale tum yong si la autonomous da dengde article 244 dengde as judicial system matela 6 schedule da nale tum naning dok de gulotan ke you are against the constitution of India kalang lo anti India lo lage kalang lo donte 6 schedule free blote India so kalilo bali masa kalang lo ako jaha tum pula hai son se arjulong bang 6 schedule ke Nagaland tum ta en ide pula Nagaland tum ke en sor la le sor ga pre hala mi Pizzo pen Nicole Sroy ching vai lo la ke tok do akitab long si ching vai lo amasi Pizzo bang ke pulo netung ke India lo dunde netung independent nangji aprang men da independent upon netung independent nangji pulo sik sidul pen ke independent kali dia ji la ke India lo si donang bom ji ke pulo jo la si alang litum sik sidul deng de der la akaprek a constitution si netum han ke nangji wala tungi pu seta hedi alpen non ta akaprek constitution si aku non ta ke hang tu seta sik sidul la bangke akaprek a constitution lo hala bangke chini dun tong the der lo la si alang litum sik sidul deng de der seta deng de der api state ke long 1963 and kan si state long lo hala bang so state ke 16 point agreement ateng pen si long lo 16 point agreement at Tengpen lapen 371A article 371A along si dak pulo religious
or social practices of the Nagas, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law, ownership and transfer of land and its resources shall apply to the state of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides. Ladak pulo laso puthak la non nili porhi tang puthak anke India government lapen akaprik atum kalang lo India government tum law silam un naga tum si silam chodji puyo lason thak si siksidul long ta tok et lo karbi atum si silam chodji pudakatok ili tum alang litum siksidul and to the depth sita hala 371A long kela siksidul la pose aku pe tok dun to et lo la puyo nan kok lo an ke a problem le la hello hala 371A के आर्टिकल लगे आर्टिकल के 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट अलोंग चिक्रोइलोते 2/3 मेजॉरिटी पुलोतंते non ke MP bang pharo phora plikebra phodu bang pharo phora plikebra phong bong pen bang pharo ke thomra thom kep so se a MP atum chekroilote la 371A ke war phit scrap that po hala non Kashmir long ke claim tang so ke la solamo ke ni liga nang jong chok po sita ituma bang ke होता स्क्रैप बोला से 6 शेड्यूल दे स्क्रैप दैट दिपो अच्छा 6 शेड्यूल के लाके आर्टिकल कली इसी कॉन्स्टिट्यूशन जो से 6 शेड्यूल जो से का स्क्रैप जो प्रोते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा लाके स्क्रैप दैट नंग पो खाली मसर लाके आप तुम मंगू तुम नंग ने लाके 6 शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कली लाके लासे आर्टिकल सेला कश्मीर लंका पिनी स्क्रैप दैट लोके हाला बीजेपी तुम मोपेन पुसनन को हर मेजॉरिटी तुम दो कॉल मत कालांग लासी हदा के स्क्रैप दैट लो स्क्रैप माने कैंसिल दैट लो नांगे लो पिनी पावेली लॉट लो पावे दैट लो स्टा 6 शेड्यूल बांके लाके स्क्रैप ता उन्हें पिची ता उन्हें ला मांके ना जो से के स्क्रैप लो पुलो दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप को कॉन्स्टिट्यूशन बुके दी ला के तो बांग दिए हंसरिया मसे निजे दा बुके 6 शेड्यूल से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन within the constitution of India and la के आपको 6 शेड्यूल लो के मिनी कंट्री पु and the Supreme Court of India mate High Court of India mate Indian government tamela accept that mate di accepted mate ding that lo ili tumamun tuman deng tung tidak ma lake putai pulo de negligence of 6 schedule mo nang kalam hai tane 6 schedule kroi kre pulo de Indian constitution san se negligence lo kali masa kalang lo la constitution lo mate dial hansaria hedi 6 schedule la Indian constitution tal constitution lo 6 schedule jong se negligent pro se Indian constitution dial hansaria la togalo di togalo Indian constitution of that nije lo like mini constitution la pen ke 6 dollar like mini country po jong si la mini kan la solam ke hedi mamuli lam kali dai kali mini country like mamuli lam kali kalang mini country mini constitution ke mini like mamuli lam dia asu mini asu recognize that hedi so kali sekame ba Indian government tum deng dalo mati kali pacho bai kosan de Indian government tum la so kitab bend de kalang ilige kaningelo te nitum han arrest punong se nilige seminar long ta nige ulo ke la Assam University seminar long ta nilban arrest ri athima dak lo long ke top do ko ke da constitution hala BL Hansaria chotkali dak Muhammad Hidayatullah Chief Justice of Supreme Court tulang alangli pulo lage constitution within constitution India long hine constitution dulu hini constitution do isi ke la bangso Indian constitution lo la pen isi bangge la lo puyo la lo la bangke lage English so to bhanlo puyo lage audete ta kitab bali kan lage kalilo la bangge la lo aku la bangke general lo general la bangge this one general lage kadu ya phanlo hala ke English so phan fix ke la bial hansaria ke to kitab min se chok che kosana case ta koi le biar Hansaria panda patik benji beng be de lu kena ki benji ke le bang chu yo thulong ulang kita tu the sa kita tu the non de Amazon bele visita long tu the non ke aku non lancho takalilang hala Kashmir tum phanda article 371 lapen 35 PTP lo lower bipit lo 60 nangi pul hala tungi punon kana oke hala mo pen la dak long ke
North East long si bang lo. Silo na bang lo na hong. Ang ke noni litum ang bom ke Congress ba BJP tunge lage nang ni biong pula hai. Non ari so tunge arin so tumanta si ta ko biong putu bom la. Lo yo. An ke la si langdam tu memi ala arhipat along. Ohomia tunge to. Mikir okora pe. La si non Congress la pen BJP tum seta banur ka pre tum seta okora ke kache plan play det je pan ke ilitum bor inang ji. Kai ki okora dun bong lo te lage ko ansi okora jir ding poma la son ke. Kalang. La pen article 244A ke lage article 44A ke lage nang vek po lage. Athema lage article 244A ta lata APHLC tum si ke wan lo ke. APHLC tum yong si la autonomous state long liaison de la so article 44A ta vedaji. APHLC tum si ke wan amala so article 44A ta Congress tum si deng de de. Ako inu. Kalang sa. Constitution ke thap dun ta la ke. APHLC tum ke sa. Kalang te. APHLC tum 1972 bo. Kalang lo. 1972. 19 se kalilo 1969 ningkan lo ke thap du. 71 along si 1971 ningkan sila constitution lo ke thap na Assam Reorganization Act 1971 pu Northeastern Reorganization Act 1971 pu along si la sohot si la article dun ke article 244A 244A Mana ajak political leader tum hadi 6 schedule copy ne constitution copy ne non macam than bom ke Congress penang Congress leader tum si mana article 244 is inang ko 6 schedule dang nelo mate ajak political leader tum ka ko apu ka confused tu dola je article 244 e nang nelo bonte non bang 6 schedule si ke nang tu ko bukan nije tum dola ko pu se ka confused un hai ma me khaloi khon am than te na itu bala si alla so abi pada long ke tok mang che kok tu gare ti lo ti mikir okora pe naga letera ke puga kacalak pule kacalak kalilo lago okora lo lagi alaya tum separate aku lagi nilile poli nang lile poli ohnya tum sikipu aku Indian Army tum sikipu Indian Army tum sikipu tu ka yirding tu welang 2007 na ningkan sikipu ha tin chukia tin sikia du lagi elong adim ho jeteni tu dia lo adim no mat ke hala panitola dum ho India Army Cantonment do hada injan po adim ho hadak sikipu KARBI dung ya kasini ni ta akeli litu pik puyo Nasi extremely low logo extremely low article 244A ba article 3 ateng autonomous state ponon separate state ponon la ki malong ke 6 schedule ka kenang so nang li hem kim lo polodang te nujok kenang so madi nujok me la hem rai ke nujok sa be te hem rai nili polam thing la lo separate state long loktame ba autonomous state long loktame 6 schedule la be polodang tripura sanang man dei ada aron kerai kom aron ko abidaji kali la se नेशनल पार्टी तुम आइडियोलॉजी के लालो इंग्लो असो तुम क्वेश्चन से के पावर नहीं मा बंके तुमके लाके होदाय तर तुमके दो आलो APHLC दुंगे लागे चिनी लोर लो अफ्रांग बेंता अफ्रांग APHLC तुम ता चिनी लोर सी हदी 6 schedule के पे दो लो नाक भला तुम resolution and that लो पार्टी लो लापेन इतुम separate state हला सो के separate hill state नंजी उलो डिमांड लो लापेन अफिया बंगे autonomous hill state से लितुम एंडुन लो ke long ta autonomous hill state si ke long Meghaloi begening kan hinia pisi amen ki pila kalang haso ke hill state pujat ke kalang lapen ke lahilo alam bage lapen aja tum putulo 6 schedule ke aliave athema governor approval pipete law ta pe pass un la ke hala Rohini Kumar Chaudhary lapen kulodhar choli ha tum la Dr. Ambedkar lapen JJM Nikolsoy tum phan lapen Gopinath Bordoloi tum phan Gopinath Bordoloi phan ke ingtonti seta kangton ke JJM Nikolsoy pen Ambedkar phan ington pik hala kangton vere pen opotsi hala governor approval nanji pu ke tok dun kente hala constituent assembly long dadak lan non ho constituent assembly debate salong hadak thek long ji ke acha non governor approval nangji lo baru dei nangji lo hok lo governor ka approve ji ke komat si ke toy ji chief minister cabinet tum si toy ji body an ke jong si itum autonomous state long lok ra lapen cabinet me ba separate state long lok late governor tum phanta itum si ke toy pu ke ante an ke si khidula teng itum pa pe claimant me po an ke si
sido la kau mete lule pute setiap long klaim pule pupuyi men hedi setas setiap long ke klaim dia author power vedet ke mati rider teman la nangi rai nangi po bangke ave sarbi la hello six schedule ke lang ko kadi kimolang thanai lang sa khola article 244 elam ajha tumke non puanta EPSLC fan amen hai furdam dela athe furkimolong mangke article 244 ke EPSLC tum sigeba kapre non da article 244 koma loke ban ke koma sige thabdun lo constitution lo thana he kenon da ninja hai me kona sun ninja hai ma ASDC tum da ninja he non BJP tum da ninja he ke ninja he aku ninja he aku pula he BJP tumta Congress tumta non owe kimi tum bange mesen popular he hala Congress a constitution ke wan tha chepe klang tha hada owe kimi a Congress alidar tum han ka prek dak tok do put nang chepe klang tha de chepe klang ni ra BJP don't na peklang na hindi tum BJP along ke tok do la risu atum phanka or a constitution akaprego po peklang tek na i la lo clear vision tek na po avi akaprek ka velu kalang la api ban atum mating sila tum ta claim na ko kalang se negligence sum section do athega la non ili tum ka chathanan ko atheda la di ke tum chepakeng na pen ke chepakeng nan ko atheda la अपने फुर्कीमो लगे history can be repeated history is repeated lage each car mas kan ngelam lo dei फुर्कीमो लगे patu ne lage morning silar ni na klang ji lage nang ho pol lage non itum APHLC tum non itum ke claim da di jong se itum non la 6 schedule bangta nei autonomous pan itum che song pu jong se itum da ke claim chok che da pode mo apio itum ni tum se nang pu pole no di pu be pu la nei ke tum so mar tum ke pen ki pu bom la 2009 aning kan apot hala 6 schedule along paragraph 4 5 along andeng pi pli andeng po andeng pi pli po along tok et lo nang tu methang akod do nang ji la pen ke habe pin po rong asan KARBI insai nang ji po hadak tok et lo la pen la kang sai dia phan anggota council si silam nang ipulo angge non sil alang litum silam le deto la congress tum lo silam le 1952 lo te galang lo congress tum lo silam le amat congress tum piloma cuma thadun non ke congress punang kok lo athema 2009 an ke congress tum ke amuni ke la thakha la pen non ka prik le entu dita la thakha po athema la tuma constitution ke siwet ke la posi alang litum hala 2000 aningkan je habe pinpu lapen rong asar atum ajak ko tipon jok ahut alang litum pepolo in samdunri la sini limpen pulo pepolo in samdunri apon alang litum kang samdunri penopotsi non habe pinpu atum lapen rong asar atum lapen KARBI richo atum bisar vareti tisita itu mambong si cedo klip ti teacher tanat lo komadni abang yong si ha judicial court along dam der lo te hala habe pinpu rong asar la pen ke KARBI richo atum ka bisar pot ke cancel la cancel seta meghaloi ke la pugali gadi meghaloi ke ba bisar si che selam te ada ke dorbar snong tum aja kong thetan hada KARBI richo to habe pinpu tum ke da ke ili tumo so thang general amune so cheplang dalo power mo se abe non ke ako la se power abe mane so mo se power ke mar lo da tu thek la se la power abe si pini tum dicho tum na pini ke midu na rumlong le dalo kete kalang ale mas aman ta viti abe dalo midu rumlong le pute aman se le pini amalo ke chok tikete kang le pota ta pilong le bangdan bangha meghaloi ke siim si long le pota ta kalang oh la ke nang li jai tum hala da hawar ke long rong asar wasini ngi kang da kalang lo mana habe pinpo tum si long le patta ta ki pi athema long le patta puge ke hok puge di aram koman man aram ma ke hok puge la ke KARBI tum si aram boda ningje ji ke koman ne abdum koman ne abamun ke aram boda nan chi ni ne de ji ram krishna ko se nan ngi nun thulong ma pak ta ji plang thik lo la to sarap la lo ase honglam ke la di la si arlenga saram the ko so no pu ho ala green sang ki pia boy mek nang kan thok ma la so system si wanda lo ni ki pia boy mek nang kan oh la so lam thene ni puye thekala lo la no utor bolbe lam le nang Bangladeshi tum han ke komasi ke ban te furkimulong ke la congress mo musiban ke di kalang lo hala sut ke congress tum
pino la vote bank pin choi pan sila wanu nona da son siklem bom na tu seta pin ni congress nang reng lo nali tum ada uttor probe dam tha dak sob bjp side no lang tha jok je ma congress on ta keram da parem da bol to si parem lo kalang lo la ini tum khorsing tia ke hai panta BJP tum bongali tum si hala alang lipan ka bewahar nangjit ni ka bewahar le alang lipan kalang lo aman non bang akam ave no man bang turchor hen lati la puya development ala tunga government tinga development gelo ay non ke la bongo sena tunga ka chikrong RSS pule antala tum RSS kali antala tu bongo sena sai si la tu man ning ke hang ema bangke kopuloma ake mana bangke bongo bumi mane bengali land bengali update kapin chongji update उसके kapin chongji masih kedam ta election dame kongres atung ke hala tu masih kidam nang kok bongo nang kok alijar sansi bongo sena alijar sansi kidam nang kok la silang nang kok opinion ni ke la ansi la tun decision ke enlo ini tumalong authority tum la solam chini ne la ansi la tun decision ke la tum han ke la da ke koson ho ini la refugee kon hon ke la tum ke permanent long le portal long le gi pigali gadi kali borbi long gazing land sepi jelong chai nong ki via thai pu kariza along li portal long ya kenanga tu koma se portal pilola la pen portal pia chota kali pini arne akola tum ka chipa thik la pohelo hawar ke har long la pohelo di long le jori pulone karbi han jor long le la ka solam la ke nali hawar ke har so nali kalang ma kali la kalang la hok la solam ke la ke KARBI pan long le jori pola mangala ke ninge beg not komande das pu Bangladesh pensi ke wan la pansi ke jor ani ke rab dun tu ke litum mondola tum ta rab dun tu pusipu te mondol komala ni yom la SK komala KARBI pusipu KARBI lo taro pen ameni lisung selo akur sung jor ko taro pen rong pi sang ho SK bang taro la pen mondol bang ke rong pi sang ho la bang hello tok solo pen to bang thego KARBI ja KARBI ka ching hon bang lage national party dot tik ke la bang so putha khadi lahai putha ke lage hodama helo lahai ke la pen ke lahai pota cancel nahi to ho trading license cancel nahi to ho amu 60 pangkan nahi poke national party to niche helo mutal sing thanai bol tu ninge hai ma to nili challenge congress han non nong ve da congress to BJP to BJP na BJP ta challenge nong ve ni to tok so me challenge lo to man ke CPI mel bhal ta challenge un poni tunge now tum jong sirang ang no KARBI a kheching hon duk pulo tena tum challenge na nong ve dak tok so pen athe na tum ta KARBI bo ni tum kiche so fan putare ing tham ji puran tum ninge hai ma nang tum ninge hai hey nang mena pok han cho nang tum ke pini ke Nagaland Mizoram ni tum Nagaland Mizoram Meghalaya Arunachal Pradesh di Manipur Inglong state hai tuma neighboring state sadi lai tuma court is aja la tuma government ke di national party no regional party no ke bang pure ning thedun klong di lang duno te hai kala government masi hai dak ke ches Manipur ba election claim rage hatak Shillong de la pule kali la solam la hok la sinon solam dak jog thor na West Bengal long alam nunon ni thorang bong lo Times Now long ningjelo Mamta Banerjee alang li kaning yeda muke la son hello je harada ke do bengulia tumsi chari chalon long nangji outsider do ke dake nang congress noi BJP noi nang chini ne ni tu dak ke do ka bangli tumsi dak chari lon nangji athe bangali people si dak rule long nangi pusi Mamta Banerjee bange news long sining je dak lo Mamta Banerjee ke chief minister lo sida la sola mal tu muthi ram nahi lang hara tumke indiana constitution sida tumke ke do chot sida tum KARBI bongalia phan pu tokte sida KARBI ang long phan ke tribal mate inglong aso tum phan ke sikh sidul mate ichia constitution ang pitam do sida hara West Bengal ang ke separate constitution ave mini constitution pula within constitution ave rakhi kali sir ave la so indian constitution teng pen sia dak tok je halo dake je bangali tum si cari long nai putok tok do ma ai sta bang ke akhi ka ching hon longri ka ching hon jok si pinike la sola mang bang ning je khut mane constitution pen aja kong pipe pinta bang ning je halo dum ge Mamata Banerjee West Bengal chief minister amet hamasi bang rat ang bong si ningje allo ve ka ningje ya phat seta bang ningje de lage West Bengal ke ni tum KARBI Bengali tum panchot anak tu tum si rule ji itu ba han ke allo masih nang
tribal tu panlu daki pamai tu mang ninje tu hai bang bede angi ki pu ka chalak tamo politics ke tek tamo Komalan ka phere ke sala ke ha Komalan ka phere ke tum bongo sena fan ka phere ke hala West Bengal bongo sena se ka phere lo kala kala sa kala Bangladesh pen ka phere lo bangga hala dakta bongo sena tum bang ninje hai de dakta ko itu ma congress bihari BJP leader dum ma panije tu hai de ya ki nah jadi amunlam ke lalah di dan itu regional dai mithang long ri long problem anaki on separate electoral la selam nangji la da case do mono di lapen ke kalini kalang langa joni jail ke beng itu ma ari somar tum ha to mune pha monon da phatte hem kang sam sidula majok political lang da put eno long le dak bang kone nanga cerai political power trading license la da kone nanga cerai la isu ke deng de sedang pinir ni ke ha dak dil hilong bang dong jang thua dor sorat put dak sena protest tum arjui ma divya sorda ha kona ne babri masjid pridak ta ho chula da CPM ko protest tu da kupua niom de ko marli la aku jong si itum apram la ke pa itu sa pulo ke mikiro kora ke la la mati sa ke itum da terakdu ke ma itum da mikir ke mati jaw amasi lita terakdu pa itum da karbi ke ange kasini ne da ke lili tupik bu bang iki pulong la bang ke cici ni je ma thabul nahi ka do beta la si la apram ben la congress tum ke do un hot jong si la council along culture kupon customary law court selam pe me la pen do pe me allo ta pe pas pe me asonte hala kang thilang so akesta karbi atom bhanon anta bisar ka bisar ta tante lang man je thapra ke bilong le je pod la pen hala Kupumayong jangkar soikia akis bang throk akar bi atom phan bang akai si jail thap thot ji po ko thap ta thap et lo la thap long le de dia pot lo kopi polo ange lalo la ke endun dia pot lo la ke endun dia pot lo la se pini kar bi hala kan kilang so alat to man kanon makanan ko hala dak ari soi jang ben teng lok non lo chale oi kimi tum ta mathanan ko je kongres ai tum ke kar bi hot tur pu bage pumelo anu tin dame hotur pumake enemy pumang pumelo lasi ka chojor pulo karbi tum abisar kindar nang mi pua bangke hala so 2000 kan bangke furki mulo nang bipikang lo lasi nang tum nangi pulo te nang tum WhatsApp nomor ang cipi noy nili nomor ang cipi po nili nomor ke 7002858940 hala long fan message nang pinoy nilang tumhan PDF file ang upload ko la so PDF file nang tumlang pameno komasi ke claim lo taso taso bang nilipan nili nang tumhan PDF file ang lo ina to puri lo cobai pulote nitum ke la proof ke nang tumhan ang paklang lo patok so hin pesen nang tumhan ang paklang dak lo to rasi pening we le tum la talk on 6 schedule la part 136 ke le aport ile tum la negligence on 6 schedule ko la bang solam puthang ile tum da APHRC Central Committee hin pen ili tum la clarification pi pontang lo la pen rada tum ka confuse nya lama se velo jong se confuse pom lang ko tang te la ke nali tum la pu tum organizing secretary la timung sang wala li na nali tum han nomor nang chipilo nali tum la phane phone call ta jok lo mate nil tum han nang call ta jok nil tum la 6 schedule teng mate la 6 schedule lo tum inglong son kisi ke rai ma ka do ma la hailam rai tum che phan chi mum long ra pe lo ni asi paning we boda do lo posi li tum laning to no na da pini talk so long ili tum asar itu presiden no jai kathar alang li dana chitong mutan alang hata kiru people piglo lapen keli tuma organizing secretary ke hai kursing timung alang li tame pinia pola negligence on 6 schedule la maso putha rada phan klar dak ke thana pot nali phanta me kiru people piglo lasi ele tum chetong thubom na tokso itum dobom ji lapen ke nali tum tame la maso tokso nan tum lang paju tha lapen share pon tha lapen hok kalang ma kalima nali tum munthi pon tha la maso lam tha asi paning we tokso ke lapan sikang pon kado han tame domi thakne kardom